Nyimdon syu man keren yai dan training pini bini kekam nomor ba kekam ni kapini bani ketia training syu hehnya tang hapo social media tang hapo perkubor tang halenti tang hasingkieng tang hapo bukan sya kambahan Kahnyotrap Integrated Territorial Organization Sengkme haka khandai tari unai tung 8,000 RPR kala penskhem ka hito West Jante Hills District haterchi in Conference Hall haka te kajing penskhem la panyai ka jing alang do Precious Michela batlayo ka jing kran pediang sngobha bat mat phang no President East Jante Hills Udaybor Mirambai kajing sneng kentu kan pham no Secretary ka Sengkme uba wan bon and khar rengkat kajing dan lang Assistant Finance ka Sengkme Ebor Paslen balayo kajing pensyai ki matre kam ka Seng ai da President Rangba ka Seng Usamla dan bok dekhar bat kinangkit kam ka West Jante Hills District kuman syupen kan mau bau President ka West Jantia ubabat mensyua kumu President ka Nyawasa Youth Federation hadin baula eno kam kumu President ka NWYF Central Body bat penyaso sya ka hito la khandai banai bat katkum kariti trekam ka hito ba unu bami na kiwei pat kiseng unha ban penyaso bat ka hito ndriu banai hadu ba enla ban pat kam hapo ka seng baru pendiang ula pendep bat ladan benta bat ka hito la khandai banai hadu ba unyo pat kumu President ka West Jante Hills District Nyimdon syu man keren yai dan training pini bini kekam nomor ba kekam ni kapini bani ketia training syu hehnya tang hapo social media tang hapo perkubor tang halenti tang hasingkieng tang hapo bukan sya kambahan ai kabanginya dinya jisman tang kawai nganong epi tolong no kibala kare ba sementara kalajan ke samai election kan sabon ke jingpun shoy epi manong kaseng sia itu kelar haga kam san pertai hendai abadai ka hok ko jompi abadai ka bahat ka jompi hendai ban badai skowai kan kan sawan ko jingpun shoy kan saong epi ba pi kata ka konsel ko pe kan ti store hendai kalen pat ban ai ka hok ko jomi tinggal ka konsel tetapi nada mana Presiden yang East Jante Hills dan ketukan ini naik di daerah Presiden yang ada East Jante Hills. Lalu tiuka apa kata Presiden mangi geluti goya yujnai yang ada jumlah jumlah ketahan dari muluk yang ini keteluti keretanan hal yang nongre penang yang berusia saat HI itu jangan kan ini berkait sosial media orang jadi ya ini lang telepon geluti rekam yang begitu dengan aja kan wara begini muda usia tembe lang sa yung begitu wa ngada kan lemba kejing yung kejing kret yung di proseso manduan kan betulun di teman ya hadon lagi sini apa West Jante Hills eli kapitali di area lagi kita di cenat rekam yang keseng ka kolektor chi ka thalas gai dumodamai mukundur nongkhro mobokon senaro nangjingi barato elaka chiliang matang sa siniang bat sapai kini dikapitali kita di cenat rekam yang keseng hapo West Jante Hills telan ba kini ka kecipet scam yang ini si yuluti wa dawi chucho open ka dikit cenat rekam kenang wa kiji kam tuwa kudang UMKM jadi gitu-gitu ke isu kudawa lagi ke UMKM haji ulang salang yo yang kre di kemat ke kejuk kejap haji putsnya tu ipiwa kamu ada TV kamu ada yui pada setiwa apa ke beri nyokap nyawasa rei jar kimat kerekam Dasko di kene gaji ate pulang mengangkung dapat bukti keriti terikam coba cai tiwa palaseng palasun cashor ya kan pengantri yang berbentar dari macam mundur nyopra apa namanya coba jinglan yo kahok bajing sekri Mau sana pensyakri ya kali Ibarat parasna Pengatuai IT lo Makna bayi
bagian jimba sesparsha, dikshito, benda benda, nagari, dan perlu kita jimba dunia, jimba be, kalau bertoy, berjepit, berjepit, ina benda katawa, itu be, Hashem halade, beri berapa, beri syakri, nagari. Ibagani kasi sa kajindi jongan nagari kanung kot unin kot kadikot ya nagari kalakan nganyele sama dongka nganyada kaya jenju jongka kantha kala kajindi nomor kari jinglan jo kahap pati nadung kasi kari cepat berperan West Indies, Pacific, terus tahap di unit